makati yanu garjundra umra wa Kamboji burukana hasa wafungulo no saha fungulwa karmonao toi makati yanu za uhimilia aburukana hedena ufungulwa lejiola leo hasa wasudi ha malida holahi hunu Kamboji amonao asa wadu na unjao dahoni hahe burukana hende na ufungulwa lijiola leo hasa wasulama lida hulahi da Kamboji na makati yanu change zingine bila ketu furahi kaudilona ifami kungula wahenze aburukana bila ketu nos émotions car des ilone famille manche ya wewe mama sapa change na os émotions que des ilone famille ha hamza da coisa salama kuzirasi ni salama mama ndio armake ndio wemari kama mnama na watu ndio fadhili ya Qur'ani kwamba Musa jamu Musa wala mjini kohani watu tunadoka na orewa darjo hujari mone nisha karibu maomba bikwezi salimu mama wa mashaha ewa baraka mahali naunga tunapo sabula jamaa salama jema zangu zikawa basi kalima na ndogo zenchi hapo Kambara. Nikena mwa wahi masisa rafu hira mwambiani shama wafanya. Maudo lija fanyeze. Alhamdulillah, gimana sih?
sabishira Oyaburukana hende na ufungulwa lejio la leo hasa wasulamu alida hola helo mda wa Kamboji shaholi ho daula ulemevu na zila tabu za dahu Hamad Alila kana ujorenga kalima makatiano ibenge wa Komor yochomone sanu kaya basine furaha ya kaya hende na ufungulwa ni makatiano gujojuha harmalida hola he Kamboji ili henda ya laulier mzaza heo mahali kaudo yalio izo dizo kaudo rambiwa rimwambieni kaudo zidoshinda zilaye makatiano abasa shakalima yardodo litsaha hivi makati kaudo ya jao salamu alaykum ndio fuka wale